Malang morere ke ahon go fefia pete whenga maari e koe ni ke whakahauka taha ki tātā noa mo ki Motolu. Pea tomu atu peha whamalo ke tamai he wani. E ngahi tāpua ko toa pe ku whainasi a ki tau tolu mo tau ngahi whamiri takta. Koe whiwrak whakahauka tu peha whakamalo ka ki nau tolu ko toa pe ngahi whamiri na nau tokoni mai ki he ngahi saini koni na e osi pausi atu pe. Ai koe saine tolu ki vaini mo saine ne tolu ki eua mo e taha ki tala fo'o. Ana e mo e whalane tolu noa koe tokoni mai kalapu kone mi Australia patoa na nau omio awe ki he wahenga tonga tapu nima. Pa mo e whalane hongo fulu na tokoni mai toko taha ai ke ualu koe osben ko alu awe ki whalane koe ai ke awe ki whamiri tala fo'o ai ki whalane hongo fulu ko ia. O whamalo atu ka Motolu e ngahi whamiri ko toa pe ngahi tokoni. Mo popo mai ke tau ngau e koe ni ke whakaau atu ke ngai loto whare. Mo e ngahi whamiri ai whakatokanga mo e ke he tau whanau mo nau whahi ehi me whai toko na tapu. Nau mai ngai whetu tak me he os mai whetu tak me he reipa. Au whakafoki mai e tohene whakahua atu ke reipa kore ki le sisita. Whemau e nau tolu ke onga ngai tohi whakamoni aku. Whawhi agi mo kore kone whakahoko. Pakurulo tonga whae ngā ue ki ai. Ke whiri hakakai i he ngahi malae koni nei whemau mahi reipa ke whakahuange ke te whakahu fo'o wanga e tohi. E whakakakato ngahi whemau ka pato ki awi. Mako e kore tokoni koe na u aloa o ke paremia. Une o si tari mai ke aha tokoni. O whamalo pe ngai tawhaki koe au. Ke tali po hano hangahi uhinga. Ka koe tuunga pe kui ai. Na mo kore mai ke aloa o ki ai. Pa na o sia o rei pe na aloha tonu pe ke na ne tari pe kore o aloango matala noa pe he ne ofisi. Na tamai te hao whakangongo pau whiu pe koe whakangongo pau tohi atu. O eke kai pe ku haha ne tari. Pako ne tari pena na o atu. E ke kehan ne tokoni mai ke ngā ue konu whahau. Pea koe osi peni kolo tonga teu nau alu ke office palasi ane afi. Ki alo whawe whetu taki koe ke whenga ke wau ke tui. Pea nai whamala ala mai ngahi mea ko toa peke u whahoko. Pako e ki to osin ko alo awe whakahue tohi ki office palasi. Os whakakakato ngahi whemau na e whemau mai ki he tohi. Pa teu alo koe ospen ko alo whakahue tohi ki office palasi. Ke whakau ke nea whio ngahi mea ko toa peku oku hoko mo ngahi ngā ue ko ke whakahoko. Pea koe hatari me ai koe ngata anga ia e ku whenga ai. Kono o siwai whenga ke pure anga koe ke nautari. Pa koe tau potaha ni koe alu ke whare tui. Pa koe ne hape lau me ai koe ne koe osi ho tau iwi, koe ngata anga ho tau iwi, mo tau malohi, mo mea ko tau malawa. Paka mea lewa ho katu mea ai, tau tuku pe ki olunga, ki otoa mafi ke ne toki, whakakakatu, mo whakao ngai mea ko tau peo koe ke tau malawa. Otoa afioi, ho tau ngata anga, mo mea ko tau lawa ko whakahoko. Pete toki whakakato e ngā ue. He koho osi taha, koe kamata anga e o tuai. Koe osi hok poto, koe kamata anga e o tuai.
ko ha po tau iwi whakatangata mo ngai whenga ko tau whai ko ha no ngataanga ko me o tua ni whaka he ko ngau ko ni o wafio e o tua nene o mi whakahau ko ha le taha ko te whai mo ki mo tolu o mo po mai ki tau whahau ko ngau e ko ya pa ko ha ko no la pa tau tari ai ko ha ai hoko atu ke tau ilo po hanga hi me e hoko tau ko whi whakaro tola he peka ki mo tolu i ngai po na mo whahau ko mai ki ngau e konu whahau ko o ko maha o whalahe tika tiki mo tolu i ngai whi lau na mo whahau ko ki ngau e ko ni ke tau noa ha pupu hai hata pe mole noa ha o iwi pe ko aki koini na nga fuaki ke ngawe ko ni ke mole noa e hoko ke tapaki ko family mo hako o taingata ngai popo mo fei lau na mo fa ho ke ngawe ko ni e kwa fia e tama he vani ngai mea ko to pe o tau loto ko ngawe tau fai ko tau feinga ke fa fe ni fa nau mai ha to po e fo no kai pe ki molina whaka watu ngai wharani ngai kōpou na whai me muri wha otu na ngai roto whare a whio e tua mea ko toa pe ngai ngau tau whahoko pa ngai ka kai nei tohi mai mo whihui mai kau ke tari ngai laivi mago ngai laivi kehe kakai kehe mauro fitu pe walu na whahoko mai ngai laivi kehe hono analyze o au fa mole atu he kai peke tari au taha mo whihui pe ko ngai analyze ko mo whahoko o kai ke toka ngau ki ai ha homo analyze ko ha homo me mo viviri mo feki hiaki ai ka he kai peke fa feki kata mo tol pa he kai peke to tala ta mo fehu nga he alo fa kau pa e more me la ma le nga we kon fa ko he ko nga we fa yo ka ko o ka nga we ke analyze o hata ko nga we fa ko nga me ko nga ilo mo nga we ko ni ke te ke ikuna ko nga we ko fa pa o ka ke o kawa ka whenga tafa aki ke e hoko e whakahaulo muia ke ngau kono whae pa e whakatuai pa te u tafa taha pe ke ngau e kono nai omi ka te au ki honga whakahoko o whakatatau ko ngahi wei whakalau maari e ko ma ke ngau e kono ni te wahe pe ki mea nai hoko he aho tokona he pō tokona ki ke sāpate nei men nau mohe he po tokona ki pa nau sio nau mohe miso sio ke mea pa nau ka tamu nau ha ke he pongi nau e puputu e whakakau pa hange ko ka he analyze ko na ko omi ko ka te au ko na whakaikai e ngahi mea ko wahe atu nau misi ki ai pa nau lotu o kore ke otua pe ku mo one mea ko nau sio ki ai pe ku loi pe ko anga pe whakakau pe ko ai te volo pa nau alu rewa ke he lotu he sāpate pa hawe piso pe ka mau oti wot popua o tala mai ka te au whema o he palestini ko ala ngosio anki ai pena tuku rewa kalasi e lotu kau alu ke palestini steiki ko e mau steiki o nau pehea ka ai ke ta ofi pe ngahi ngau e kon ko fai pe ko ngahi laivi nau whahau ko pana atu ko tano ko me palestini steiki na ni whakamalo ia mai ngai ngau e kon ko fai pana ne pou lahi mai ke ngahi mea ke pana ne wahe mai ai mo e tuunga ku wai toko taha me mi pano ki whamiri pana mautaranoa ki ai mo mautaranoa ki ngahi palani mo ngahi whotutu e ngau e konu whahau ko
pe ana ne pe he mai ka te au he lolotonga pe mata noa e af mi monga o ko ngoi he a hon he hoa ko ni yo e ka te fehu i ka te go pana ne fehu i mai fehu i ka te au ko ngai mea ka to pe ko na usio ka he poto na ki ko fehu i na o mai biso he pastensi le ki ka te au mea ko na lolotonga puputu ko ai ko me pe na fehu i mai palestini ka te au ko ngo fala mali na ne mau ke ne fehu i mai ka te au pana hanga tali nge fehu ko ngai ngau ka to ngai mea ka to ko ya tike ki tala noa tau ki ai me aho e hoko ai ngai mea ko ya ko ho ospe ho tau iwi mo tau malo hi pe to hanga o tua whaka kakato ni ngā ue o whakatatau mo no whina ngalo e tau waka wholofola kakai ko toa pena nanga whepaki e ngā ue o tua mo whakaanga i whakatanga ko hamena hoko ka nau tolu nanga he o tua ka au na tolu pena o tua to na mo ui ka la whaka au e ngā ue o tua mo no whina ngalo pa ko kore fa mole mole ta ki mo tolu na pehe u te ilo folo pe wa whenga tuunga ke tau ke kakapa toa ke ngahi le volo ku mo yai mo ngahi ilo ku mo ma ka ko me ako o ku ya te au he kai pete whaka i kai he kai pete holo mui te mo toksio pe ki ai ke ngai mana e o tua e hoko kuo pau ke hoko te mo toksio mata ke mea ko ya e whahoko ku hopo a pong pong ku i kai ke haku te iri fia e taha pe te teki pe ko whahinga tuunga ya o ko ngoi fia maari e pe au ya o koe ke ue si au e ai ke whai hopo ko ni pa te u ai ose e ue hopo a pong pong pa ko pau pe ke tali tonu hia pe toki tolo ia mea e whaka aho le wa ia a toki hokat mea ai kau ngai mea ka toa pe kumuhanga tara mai kakai o teke mui au ko talat o i kai ka teke mui ngai mea ka toa pe ko whai ngai mea ka toa pe be au o ko uloto e aho ko toa pe o kore ke o tua ke ni ome ngai whakahino hino ke te au ke ngā ue kon ko whakao ko hao no whina ngalo te whai a ke ure rei taha ko hao ku ngata anga pa tento whakakakato e ko pau pe ke tau lotu mo tau ngā au e ke tau lotu pe mo lea pe ko inga ko kora ta ke mo tokoni mai ke tau whakao e ngahi papa ke ngai kolo ko whakaamu ke au e ngahi papa ke ngai kolo ko toa pe ka tata te fito ke ngai aplau tohi ke unga ko longai whanau nau sio pe ke aho ko toa pe ka pate mo tokoni kono whakao ke ngai lau tohi pule anga ako toka mua ngai kolisi a o pe ke tau ngai kolo ko ka feitu pe mo loto ke whakao ke ai saini ko ni he ku anga au pito ya kono whakamana tu mai kia ki tau tolu a ngai nunu a kovi o hoko he eria whai toka tau he ko kakai ko toa pe ko nau tala noa tu ki ai ko nau mea eno whai ko mo whanau ko kui whakatoka ngai pe ka motore ngai mātu ai pe mo ia aho ke hanga whakaatatai ho taimi e ngahi mātua ke mo ome ho mo whanau o tala noa mo nau toru tatau tati whita ke kai whewhine kamata pe me tau taha aua taha toru ara ke ai mo hanga whakaeke eke ho mo whanau whenga ke nau loto o tau ataina ke nau wahe te ke lawa po o ilo ai a ngahi mea lahi ka pau o si ifta paka o kita ine ka pau lahi alu po uri ka pau o skona whenga ke tala noa moi ko ngai mea ko hoko ko ta fonua he aho ni e tai nimi ko ka pisnisi mo ka kai ko ni ko he eria fai tonga tapu o nau hanga o whakai fi ho mo whanau whewhine tokola o se nau hanga whakai fi
pana hanga whawhi of pana whi a waki moia. Pana hanga rewa tu waki ki he kakai ma aulunga mo e kau paipa mo e kakai ma umea he whonuani ho mo whanau. Ko taimina ki takai holo ai. Na o si au hono tu waki e tamaki na si au pangai wafe no tu waki e tamaki fefine. Os mau mai mo ngahi mo hotere, ngahi ho hotere. Faki fare no fototongi. Ave gaha mo whanau, toki hae kau paipa ia ki ai. Mahalo ka panga te au, panga uange au, pe torunge au, e ange maana. E maurewa he toi ngā ia, e toko taha koe nani seila o ki tahi. Ku tala noa mo onen, ko menu hoko tau whonua. Ko kore atu ngā motoru ngai mātua, whakalahi lahi o taimi, mo ho whanau, ke tala noa mo ki nau tolu, ke hanga ilo iai palopale mo hoko ko whanau. O te ke peheo ku mo ke lotu, mo lotu maupe. O te ke whalala noa ki ho whanau, po ke peheo ke hoko hamea ki ai. Ki tala noa mo whanau, ke nau loto tau ataina, ke lava wahe wahe, nga he mea ui ana autoru, o kupuri o koe ke ilo. O kulahe au pito no ngawe ake whanau, whewhine, he atakai koe ni. Mone e mamau koe ke whehia ka ta, pe te pehe te o ngā whao whanga mea ke whamatara ata ngai mea loi pe, peka ngai mea koe ke hoko, koe anga pe whakakau. Ko whaamu pe, ke whakalailahi o mo taimi ngai mātua mo whanau. Pa wai kakai nau haa eke mai ka te au, mo whehui mai ko ha ngai whailonga. Ngai whailonga e pehe ke kamata ake e nau siofi e nau whanau. Koe mo ui no molo ko ho whanau, ta mihe no whaere o au ke he tau taha ua. O ke sanko mahi no e no olunganga mo no taleni, mo e ngahi mea une whai whaka aho. Ko ho sio pe ha aho, o ku mafuria e ne toonga mo ui, me he toonga mo ui no molo mihe no whaere o au ke ne tau taha ua. E ngahi koe tau nuka mata e na wala na toke ngahi mea koe, ke tapaka ke ka maalohi, au ke whea waki. Mo ngā awhi tonga tapu, o ka mata tuhe taha ua. Ka pau ko whanau, o i he laine koe a ka mata taha ua, ka mata rewa ke hanga siofi. Ko ne mafuri pe ne tonga mo ui, me he tunga mo ui no molo koe, na e talo e ne tupu hake ai, pa ke whenga ke mahalo, whenga ke mo ui hu ke ho whanau. Ka pau ko ki whanau, ko no molo ko ho whanau, o ke nau whaarea, pe ku nau no wholoki mau pe, ko ke nau whaafaha ngā ue. Ko taimi koe te nau ngā ake whe tonga tapu, e asi mai lewa ngahi mea e koe niki ai. Ka pana e te kei ke whawhanga puaka tō taha e whawhanga puaka he aha koe e iwi ai. Ka pana e te ke ne tafi tō taha mō whare, te ke sio koe e tō tafi whare, e aluia o loloua, e aluia whaha ne huo. Ta ake ngowe, ka pana ka mea ena ke anga ki ai. Te ke hore pe kou ne, ve te ke ngahi mea whaka elektronika, telefoni, retio, pe ka ha si pika, pe ka tene hanga ia ve te, whakotuutu, ko ngahi mea ha mai mea. Ka pa koe ke iwi, ka ase ha mas kasa ai, hono loki, whaki mere mila i ki. Ase whangi mea pehe, koe to e peni, to e vai tohi e peni, ka pita ke sio whaki mea koe ia, pa ke kamata reke ke mahalo mo ke huhu ko whanau. Ai pe mole ke siwe ne katanau, siwe ne loki, sio ke ne telefoni. Ka mea whatu utamak taha ho hanga ange telefoni ko whanau. Ko ki tamasi lahi aku, ko ne tau taha tolo, o te epe ke anga han telefoni. O ku kau e telefoni, he whatu utamak ki lahi taha ki whanau. He te nau sio ke ngai website,
o i kai ke whenga mo tau mo nau ata mai. Te nau lawa whitohi aki mo kakai tau lalai i he telefoni. E lawa whakahei ho nau ata mai he telefoni. Ka pau pete mo ki a o te mo whakapiro piko ngahi mātua hono mui mui ho mo whanau. E ai pe aho te ke anga i loa ngahi mea. E saengo ho whakatoa ngai kei taimi mo ke whahanga au e hene kei sisi. E re rei ange. Hane toki hoko ha palopare ma kulahi ange pake toki tuu, pake toki o. O whakahoko ngahi mea ko iau kuto mui. O whaamu pe e o aunga ngahi ngaue mo ngahi poupou ko hanga whakahoko atu. Ki hono whenga e ho tau ngahi whamiri ki ha tuunga o te rei yang. O ofa atu ka te ki mo tolu ke ngai poupou ko toa pe mo whakahoko mo ngahi tokoni o mo whai ki he tau ki whonuan ha pere rei taha te tau whai ma tau tuku rewa toi ngā ke tau tamai he wani ke ne toki ala ma toko nia ki tau tolu o whaka e ngahi mea uke ki tau malawa e lawa pe ke tau sio mata ki ai i he tau tui ai tau tui ke malo o te ai tau tui ke whailonga whihu tau ngau e ki ai he kou tui whakapapau ki ngai mea kātoko ngau e ki ai mboon o whina ngalo ke ta mai he wani ko ai ni ngau e ki whahawhi ni whanau me ni mai kakai whai kowi na ko ofa atu ka ti ngutol ko toa pe e ria kone whai tonga tapu ka pehege ngahi whamiri una nofo whihia mo tau whihia me ka te au ko ofa atu ka ti ngutol ka pehege ngahi maheni i kai peke aha mea te lawa tau whi ngau e ko ni ko hae ngata anga e kuiwi mo poto mo mea ko iloi ka te tok hapai ake ke tamai he wani ke ni whakakakatu ngai mea ko tau peu koe ke malawa mo ki tau tolu o kui kai ke tau malawa o whatu malo au pitu